Ibi byiza mwe mudahwema gukurikira gahunda za Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 2025 tumenye amakuru y'ururondogoro, amakuru y'incamugongo y'umuntu witwa Regan Rugaju Regan wa RBA cyangwa Radio Rwanda muri rusange. Rugaju Regan mwamumenye mu rubuga rw'imikino ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye anyuza kuri YouTube channel ye. Uyu munsi wa none inkuru y'akababaro, inkuru mbi ku muryango we ndetse n'abafana be muri rusange. Ubu tuvugana Regan Rugaju yamarije gutabwa muri yombi, ari mu maboko ataraye. Ndakeka ino nkuru atari ubwa mbere uyumvishe cyangwa nawe uyumvishe bwa mbere. Ndibaza uketse ko atari byo, ariko narabwiye ngo kuri Mr Today TV niho hantu honyine ushobora gusanga inkuru mamo, amakuru atarimo ibihuha, amakuru atarimo kubeshya habe namba. Niyo mpamvu nshishikariza gukora subscribe hano kuri Mr Today TV. Reka tutangire inkuru yacu. Ni inkuru nakuye ku Nyarwanda cyangwa ahandi nahangaha kuri Kiss FM, niho hantu apana Kiss Radio, niho hantu nkuye ino nkuru. Ndabati kanyishaka amakuru, twabashije guhamagara umwe mu bantu baba hafi ya Regan nawe aduhamiriza iyi nkuru adaciye ku ruhande. No kuvuga ngo Regan yafashwe, twamenye ko yafashwe match ya PL na Gorilla irangiye, ariko ntago ayo makuru twari twakayemera neza. Twabyemejwe nuko twabonye ibaruwa isohotse, ubundi isowe umuyobozi wa PL avuga ko Jangwani na Regan ndetse n'uramu meri wundi bafashwe, ubu ngubu bashyikirijwe ubutabera bagiye gukurikirana. So mbere yuko dukomeza iyi nkuru, ndagira ngo nkwereke amwe mu magambo yanditswe n'umwe mu bantu ba hafi bakoranaga na Regan, bagaragaza ko bishimiye ifungwa rya Regan. Aya ni amagambo yanditswe n'uyu mugabo Lorenzo Christian. Ngira ngo mwari mumaze n'iminsi mubona bari bashyamiranye bavuga ko Lorenzo yirukanwe kuri RBA kandi ngakaba yarirukanwe bigezwemo uruhare n'uyu Rugaju Regan. Ngo byagenze gute se ku Murindi? Ashyiraho utuyimoji duseka. Karima is active very quick these days. Aya ni amagambo arimo gushinyagura kwinshi cyane, mbega asa nk'uwihenura avuga ati nawe se byakubaho. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza iyi nkuru tubanze dusobanukirwe, ese ubundi uyu Lorenzo Christian ninde yarimo avuga. Ariko jewe nkuko nababwiye yuko hano hantu ari honyine uba ugomba gusanga inkuru iri active cyane ya nyayo. Uyu Lorenzo yabwiraga uyu Regan amwibutsa yuko yamusezeresheje kuri RBA, nawe arimo aramubwira ati nawe uri mu maboko atari yawe kandi nawe imvura itanyagira. Uyu Lorenzo yari amaze iminsi ashyamiranye na Regan, ari mu bantu bishimiye yuko yamarije kuba yatabwa muri yombi, gusa haracyakorwa iperereza ryimbitse. Mbere yuko rero twinjira mu kintu runaka, ubundi uyu Rugaju Regan na bagenzi be harimo Jangwani n'uyu mukobwa bazize, banza ukore subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru tugenda tubagezaho. Twagiye banza usobanukirwe nibi. Ubundi bijya gutangira, uyu Rugaju Regan n'aba bagenzi be byatangiye APR ijya gukina na Pyramide mu Misiri niba nibeshye. Uyu Rugaju yuri indege agenda atoherejwe na RBA nkuko yagiye abitangaza, avuga yuko yoherejwe na radio y'igihugu ndetse agiye mu kazi nk'ibisanzwe. Uyu yagendeye ku itike ya APR birumvikana, ndetse wari n'andi mafaranga aba bombi uko ari batatu bagiye banyereza, ariko tutaramenya ngo ni umubare ungana gute. Nyuma yuko APR itangiye kugenda
isesengura ndetse ishakisha icyatumye ijya mu bihombo muri uriya mwaka wa 2024 2025, yakomeje ikora iperereza ndetse iza gusanga ababyihishe inyuma ari uyu Rigani ndetse n'abagenzi be ndetse n'abandi bataramenyekana bagikomeje guhamagarwa babazwa, ariko tutaramenya niba nabo babashije kuba bagaragara. Ubu ntiturabasha kumenya ngo ese aya mafaranga angana nk'uko bari kuyavuga ngo agera muri miliyari, twakibaza ngo yaba yaranyerejwe n'aba bagabo batatu ndetse n'uyu mugore, cyangwa ni ibindi bindi. Ahubwo se twakibaza ngo Rigani we yabyinjiyemo ate? Gusa turi hano ngo tuhababere. Mbere na mbere ndagira ngo nkwibutse ko uyu mukobwa muri kureba muri screen zanyu yarashinzwe inyungu ndetse n'ububiko bw'ikipe ya APR. Muri make niwe wagenzuraga ayo APR yinjije ndetse n'imisaruro yinjiye muri APR. Iri ni itangazo ryasohowe n'iyi radio bita Kiss FM official, bagize ati Kalisa Jangwani, Rugaju Rigani, Frank Jangwani bari mu bantu batawe muri yombi mu gihe hakorwa iperereza. Ntabwo bigaragara neza mu basesaguye umutungo wa APR, ntabwo biri kugaragara neza, ariko muragenda mubibona amafaranga. Kugira ngo tudatinza video, ndagira ngo use nawe uhagaritse usome neza. Iri ni itangazo ribisobanura neza 5/5 ryasohowe na Kiss FM official, ariko nanone twakibaza ngo ese uyu Rigaju wacu we arazira iki? Ese koko aya mafaranga miliyari yaba yarayiriye? Gusa ndagira ngo nkwibutse yuko tugana ku musozo ugomba gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho 5 kandi, ndetse n'aya makuru ataramenyekana yose uko bizaza bigenda tuzaza tuyasesengura yose. Cyane cyane ko habajijwe umuvugizi wa RIB Murangirwa Bitseri, avuga yuko iyi nkuru atayizi, ariko andi makuru avibukura avuga yuko iyo ikipe cyangwa ikintu cyakozwe kiyobowe n'ingabo z'igihugu, abasirikare bafite umuhezo wabo bakujyanamo, bakaba ariho ubarizwa ibibazo ndetse icyaha cyaguhama, bakaba aribwo bakohereza muri RIB ugatangira kuburana, ariko bo bafite ubundi buryo bakujyana bakabanza kukubaza. Reka tugane ku musozo, ibindi biganiro nawe utaha kora subscribe kugira ngo utazaducikwa n'ibindi.